ikandak man iti pagload ko. Unay kan, Darius. Agraman pagload mo, dawatan pa'y kanyak. Manulang man nga ti daw-dawatat. Imbes a pagload mo, igatang tayo laengan iti sidaan tayaw. Ha? Ay nawaw. Apit na kaimimot kayo. No kayat mo nga da pagload mo, makipurdiya ka nga minaanak ko. Nawaya ka ba? Ado ti mabalin a pakipurdiyaan dita, ano lakit dita nagagat ka. Diyak kaya ti makitang danita. Nang runa kat matutudo. Anya ngay nga ron, ti kaya mo. Agkulkulong kalaangan dito'y balay. Agdaw-dawat kalaangan kada kami kanitatang mo. Kasing singer sa amot ni tatang iti bayad tinateng na. Nakitak ti kwartang inyawat na kan kay di na minsan ngal daw. Tapno ibagakken ka, ada nakabadgetan day dya kwarta. Saan apagload day jay? Di tayo ka man langay. Na, sa di naman ang tipapanam, Darius! Sa di naman ang tinapananday ta Darius bakit? Ay, jakman ang mulakay. Ay nawaw. Kanayon lakas tan teraramidin na. Jakla idik kan iti pagload na pimanaw matay. Natangkay na talaga ti ulo na. Sanak matakas tayo day. Kat uray syakmat, nasing petak mat idean niya. Imbis at tumulong agtrabaho. Saan taday talag cellphone tin into na rin na. Ay, manun alaw tinasayang. Kapo iti day ta, mobile games. Ay, pudno launay lakay. No inyal kan siya na, ada kumama basit nga urnong na. Nalpas ka din aramidin nyo, nanang. Ay, saan pa'y lina anak ko? Anya ngay tiar arabidam titaw. Saan ka di ngay bagak abantayang pa'y lang titirsena. Kasanaw no ada mapan gumatang. Awan mo't siguro, umisbo ak labiit, nanang. No, saan? Amagan no adag takaw. Sabay agraira man din dagiti agtatakaw. Ni nanang mo't negatibo adagos ti pinanunod da. Ay, kawan talaga narigat ti matakawan. Sapay adati koleksyon ni titirsena. Kasanungay no itaray na. Dinalpas kan. Uy, nanang, agsubli ak tumutla adagos. Di kay madanagan. Ay, nawaw. Agawam nga ruden lina anak. Nanaw siyang! Nana! Ay nawaw. Awan mo't tawit itirsina da nanaw siyang. Kinantilina. At siripag man. Ang mga nooda iti unag. Talagang awan Anya nga tanong kisayak ti koleksyon da. Ay, inayadat man ti sumak tapno di da mangag. Dita, nalukat akong tiritaw. Nagiti paper bills tilaak. Tapno saan daan na dagsa na may bulsa. Ay nawaw, imbati da pa iti cellphone da paglulod da. Ay, agludak man pa'y. Agludak iti sang aribaw tapno sulit. 1 month allowance ko naman. Ay, nawaw, imis buak labiit, ngam awan mo't ti koleksyon. Nanang! Nanang! Umay kayo mantay! Ay, nawaw. Anyak mapaspasama klina anak ko. Ay, nabakapadanag kamat. Da kayo kaditi nangala iti koleksyon kay store, nanang. Koleksyon! Awang mo tinalalak anak ko. Sabay saan pa yan alpas ti aramida kiti kusina? No kasta, natakawan tayon samot, nanang. Anya! Awan matan ti paper bills, nanang. Daytan ti bagbaga. Tikipad a cellphone a maus-usar apang load lang tinagbati. Kun coins lang, nanang. Sapay awan ti CCTV tayo. Ay, awanan na. Awanan ti may purchase iti lakaw. E panasam ti agsaludsod ka na iti karuba anak ko. Naskan amamuan tayaw no asino day tangang tatakaw. Na,
Nakaisem ka mat anagawid, Darius. Tapay. Tapay, pare, ti umisan. Kaslaad na ti kayat asawan ti isem mo ah. Ha? Ako nanang. Naragsaka, iso nakaisip Sa dino tinagapwa maya. Di talang. Sa dino adita. Ay na, basta di ta igid-igid la ka di. Na, Napanala nagpaangin. nakaskas daw man. Ita lang ang nagawid ni Darius sa nakaisem. Amangan mat no adda ti kalukon nga inaramid na. Agpuno ka man kanyak, Darius. Adda ka di manan kalukwan nga inaramid mo ah. Ay nawa, nakaisip la tatao agawid. Panunutan yun nga dakalukwan na inaramid ko nanang. Naragsakak laeng, iso nakaisip Anya jay nadamag ko, Marilina. Natakawan kayo kanaw. Wen nga rod, Mare Norma. Idi kalman laeng. Ay, may stress ak nga rod, Mare. Taing-taray damat ti koleksyon mi. Sino nga tamat tinangaramid iti kastangay, Mari? Day tati bimi ang mo, Mare. Awan ngamin ti CCTV mi. Iso ang nagrigat amaduktalan no asino tinagtakaw. Ay na, dayta tirigat na itan, Mari. Naglaig mat daytan nga agtatakaw. Amo na siguro nga awan CCTV yo, Mari. Wen nga rod, Mare. Sigurado akalugaran tayo laeng tagtatakaw. Takabisado na mat tinangalaan na iti kwarta. Nasken nga pakabit kayo matan iti CCTV, Mari. Tapno saan nga agruam na kita nga agtatakaw. Wen, Mare, naka-order akon. Anya nga minan, tigagaram, Mare Norma. Ay, asin ko Mari, no at dapay ah. Ado, Mare. Ibagam laeng numano akilo tigatangem, ta isupot ko. Pudno mat gayam ti agwarwaras ada magtirso lakay. Anya damag dayta? Pudno gayam anatakawan da Marilina. Ay nawaw. Ay talagang agrairaman dagitag tatakaw ita panawan. Ay huwan garod lakay. No apay nga adi damat agtrabaho ah. Nagregregatan ti sabali at taon sabat ti pagbiyagan da. Ay, ada ka di atap ni Marilina. Iti kinatao ti agtatakaw. Ay day tangarod lakay. Narigat amaduktalan, tawan mo't CCTV da Marilina. Dagiti lang kaaruba da, no nakita da tinagtakaw. Ay nawaw. At damot nagload iti sangaribo iti kalman nanang. Sino linanak ka? Diya ka mo no asino. Ngamawan mat ti malagip ko alinodak iti sangaribo iti kalman. Ay, uri siyak mat anak ka. Awan pa'y tinagpalod iti sangaribo kanyak. No kasta nga rod. Amangan no ti agtatakaw mo ilaang nanang. Nagload pa'y siguro sa pimanaw. Anya, tinakaw dalaga rodan ti koleksyon. Nagload da pa'y. Iso ti atap ko nanang. Ay una yan day tang agtatakaw. Agtatakaw lang nga rodan. Mangibati pa'y laang iti ebidensya. Kita mananak ka. Day tani nanang. Sigurado ak ati agtatakaw ti akin kukwa iti day ta number. Awan pa'y mo tinagpalod iti sangaribo kanya. Ay nawaw. Isumay labis mo tinangibati iti ebidensya anak ka. Nakitak daytoy akwarta iti bulsa ti maong apantalon mo, Darius. Sa dino tinagapuan daytoy akwarta, ah? Ay nawaw, kwarta ka. Sa dino kumati pangalam iti kwartam ket awan mo trabahom. Nagado asal sulod-sudin yun nanang. Ibagam kanyak no sa dino tinagapuan daytoy akwarta kunak. Inted tigayem ko. Di ka agar aramid, Darius. Asinaw agayem mau. Kaya basta gayem ko Ibagam no asinaw. Di mo urayan na makapungtuta. Basta inted nga ron tigayem ko. Confidential day jayon. Anya confidential matasasawam dita. Kaya confidential na. Kahit nasawang ka secret only. Sana mabalin na maamuan ti sa balay.
Naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan, pare Tirso. Adaman kayat ko asaludsudan kan ka. Ay nawaw. Awan ti parekot no may papan iti day tabanag, Mare. Anya ti salot sudan. Amangan no am-am ti akin kuko iti dayto a cellphone number, pare. Oh, Agure ka. Kasla pamilyar kanyak day ta number ah. pudno, pare. Ibagam man nga rod no asino. Yak malagip no asino ti akin kukwa. Ngan pamilyar ti number kanyak. Apa asal salot sudan, Mare? Ti akin kuko iti dayto a cellphone number tinagtakaw iti tersena mi, pare. Saan lagayam a kwarta ti tinakaw na. Nagload pa'y sakbay apim manaw. Ti kamali, di na indilit ti number na idinalpas a nagload. Anya? Una yun day tangag tatakaw. Nangibati iti ebidensya na, Mare. Kasta mo ilaang ti kunak, pare. Iteksyon to man kanyak no am-amuyo ti akin kuko iti dayto a number. Sige, sige. Tay bagak iti asawak, Mare, ah. Ay, isurot mo man day ta number. Ipakitak to iti asawak. An-adwak da ito a cellphone number ang nakasurat iti papel nga inyawat mauter solakay. Amangan mo, amom ti akin kuko iti day tabakot. Pamilyar ngamin kanyak ngam jak malagip no asino. Ay nawaw, nabermat ni Darius nga anak tada ito'y lakay. Ah! Anya? Cellphone number ni Darius. Apay aya asal saludsudam lakay. Hintay ta kano tinambot tinagtakaw iti tersina da Marilina. Anya, kasanuan amwanda. Feeling expert nga mintay takag-tatakaw. Tinakaw na lang arodon ti koleksyon. Nagload pay. Tinakas na. Nalipatan na nga in-delete ti cellphone number na. Anya? Darius! Darius! Agreeing ka di tatada na patagapagsaritaan ta! Unay kininanang eh. It kita niya maturog na tao. Agpudno ka man kanya! Sika ka di tinagtakaw ititirse na damarilina! Apit na papasuran dak. Awan ti amok iti may papan iti day tabanag. Di ka nagulbod! Takalpasan at tinakaw mo ti koleksyon da. Nagload ka pa'y kanaw. Kat tidakas na, di mo indilit ti number mo, isungad na ebidensya. Anya? Kit mo in-delete ko. Di rumuaran ti pudnaw. Talaga si ka tinagtakaw. Uy no, mangibabain ka talaga, Darius. Sadot ka lang arudan, agtatakaw ka pa'y. Anya pa ng disiplina ti kayat mo, aya ah! Ay, nakusta, Jack na i-delete ti number ko. Kung ano in-delete ko na nang. No saan ka amamati kanyak? Mapan ka iti ayan da Marilina, itamat laan. Pangasyo ata, di ibagbag asyak ti akin kuka iti number. Ay saan? Di ka mangibabain si kakunak. Mapan ka iti ayan da Marilina, itamat laan. Wano? Kaya't mau nga escortan na kapaylaang ni tatang mau ah! Agawam, tayo tulog ka itayan ni Marilina, Darius. Diyak kaya ti may balot tatang. Agawam, dito ko laknay. Pangasyo tadiyo ibagbaga ka ni Antilina. Asyak ti akin kuko iti dayta number. Ay nawaw. Ura di may ibagakin ko na. Maamuandan tumatlaan. Ay, kada ka di pa'y nagbati a kwarta, iti tinakaw mo. Irwar mo. Nakita ni nanang mo iti bulsa, may di na palabas ngal daw. Irwar mo na tayo sublita. Ay, ako tatang, mabit lang ta alaag. Ay, mga no tumaray ka. Ibagam no sa dino tinangikarga. Taninanang muntaw, timapan mangala. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, pare Tirsaw. Kaya't mo amamuan, tinagtakaw iti tersina yaw. San ka di maray? Ay nawang, di mo ibagaan ni Darius nga anak mo tinagtakaw, pare. Iso talaga. Iso ti akin kuko iti cellphone number nga impakitam kanya. Anya? Agsaw ka, Darius. Ibagam ka ni Antep, no anya ti pudnaw. Pasensya kayo, Nantilina. Pasensya kayo no, naramid ko tikas jay. Siyak tinagtakaw iti tersina yo.
Ay, unay kan, Darius. Si kamot lagayam. Pasensya kayo, nanti. Kahit kung isublit ay kwarta na bate, saan ko pa nagastos amin? Diyan na bate, itrabaho akton. Pangasiwa, tadidak ipabalot. Ay na, pasensya kan Marilena. Talaga ajak ekspektare na maramid ni Darius ti kasjay. Maawatan ka, Mare. Amok no kasano a disiplina am ti anak yo. Ngam talaga siguro akastanan. Ay nasyak pa yan ti agbain kan kamare. Ay nawaw, awan ti rumbang apagbain na, Mare. Kas nakunak itayan, addan iti husto nga edad ni Darius. Amunan ti husto kan saan. No anyaman ti naramid na, ay ka-choice na matan Saan nyo mat siguro nga imbaon nga agtakaw, Mare? Ay na, agyaman naklaon ay tamaawatan nakmare. Awan tirumbang apagyaman na, Mare. Siyakit di tirumbang nga agyaman kada kayo nga agasawa. Iti anya kumaaga po, mare. Gaputa saan nyo akinonsin ti dakas nga aramid ti anak yo. Saan nga amin a parents kat kasta ti kapanunutan na, Mare. Bilibaklat namat kada kayo nga agasawa. Naman ang tiyan, anayam si Kadarios. Nasakit ti likod ng sakak, tatang. Anya yatim paramin niyan ti Malina. Nagado Kasta talaga Awan ti si Manny. Agsakit aksan. Manusam. Kasta talaga ti agbirok. Awan ti nalaka trabaho, anak ko. Narigat ti sa politiko arta. Iswa, di mo kumapag-interesan, di mo kukwa. Uwan, tatang. Amok day ta. Di mo liplipatan, anak ko. Aggagat-kagit day. Tapno damot kwartam. Di kag taktakaw. Tawan na sayat nga itdenday ta. Di kat pakaibabay na lang. Ay, nawaw! Di mo pag-interesan ti di mo kukwa. Tapno awan to ti pagbabawyam, iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Anyat orasan ngam di ka pala agreeing dita, Arturo lakay. Nabanuga. Saan ka ngagtrabaho ita? Madamdaman to na. Anya, agalas 9 iti agsapa, Arturo. Nasa gidi tapno pa nagmimerienda. Inton makadano nakitipagtrab trabaho Di ka kadi mabain akanayon ka maladaw. Inton kwan agreklamo dagiti padam at trabahador. Saan? Kabutang dakdagi jay. Samay sa. Awan ni boss ita. Iso sigurado adinan tumaamuan na naladawak. Anya? Sa di no manindayan day jay Arturo Ricaw. Jack amo Alas 9 nga mawampay. Amangan numaladaw man na yung tata. Ay, kanayo na maladaw. Igagagaran sa. Uy, no saan? Amangan no the emergency na. Emergency? Apay daw nga da emergency na. Day tati di tayo ama o tata. Urayin tayo latan Isunto ti agpalawag. Awan lati boss. Sana masapang umay. Sala nagagayt na muna makikita ni Madam Teraramid na. Apay nga itakala, manong Arturo. Ay, ada ka di pariko, Trico. Ay, awan mano. Ibaga mo, no niya dita. Sapsapulin na kay tayo ni Tata Kulas. Apay ka, no? Naladaw ka kanong amin asimre. Baso ko nga raw. Masapsapa nga umay nga trabaho. Nagadukot a reklamo day tala kayo. Ay, mong gayam. Nagmerinda kayo. Kasangsangpot mo lang. Merienda man na, tibirbiro ka manong.
Saan kami pa nagmerienda? Tawan pa alas 10. Kunakon kat, dito iti nakaidulinan ti merienda may. Nagmerienda pa sakbay nga agtrabaho ka. Flavored pandesal ko naman. Ne, agmerienda ka matan Manong Arturo. Saan ka kadianangan sakbay ngayon may ka? Makala ka kiti ti merienda, tag merienda ta pa, Rico. Ay, amangan no agungot dagiti pada ta atrabahador. Ito niya aga pong agungot da. Kit mabisin nga ro da tao. Kasano, no kabayatan ti panagtrabaho, kit matalimuda ba? Si kalatag merienda. Saan pa imot apa nagmimerienda? Amangan no da maibagada. Apay, isuda aya tipos ditoy. Umay kayaw, kakadwa! Tagmerienda tayo! What? Apay ngay. Naksayan ba ti may sa supot ti tinapay? Ay, asino kada kayo tinangala ay ti may sa supot at tinapay? Siya, apay na pari ko, tata. Ay nawaw, agasam man. Ada ka di pari ko, nagmerienda da tao. Mabis-bisinak ngamin. Isungay muna ako na nagmerienda itay. Ay, amubat nga do tayo nagmerienda. Apay akindan mo, ti may sa supot a pandesal. Mabisinak nga road. Nagbagkumamay no among ngay batyan ti pada matrabahador. Saan ta ka ng blatanon niya ti makitam? Ay, 5 asupot lang ang tinagbatay. Kaninakan ado tayaw. Eh, kaya tagmerienda kay ngamin na. Ay, may sabalkot ti kindan mau. Kaya mano kami pa ya saan ang nagmerienda. Sa dino ti papa na Manong Arturo. Ay, katagawid ako na Rico. Anya? Kat no alas 3 pa lang. Dismiss mo ti bagbagim. Sumurot ka giti kanyak tagawitan. Ibati mo day tapala. Ay, sana mabalin Manong. Alas 8 hinggat alas 5 ti schedule ti trabaho. Saan 9:30 to 3 p.m. Apay, di ka nabannog. Kabalam ka di pa trabaho. Tanong siya ka, nabannog ako. Kasano no umay ni boss? Amang anong dumagas tumanan. Saan ka nung nga umay ita? Tada na patag-alakad na ijiili. Apay nakasari tayo Manong. Saan? Nabisuti ko na ti may sa katrabahoan tayo. Anya? Agbati kayo, no? Diyo kayo ti agawid. Tanong siya, agawid akidi. Ay nawaw, nasapa kamot manen anagawid Arturo. 3:30 pa ilaeng mat iti malam. Apay dakas. Anya? Adayamot kasta makipurdiya. Kada, siya ngay. Ay na Arturo aya. Addan tula agreklamo akatrabahwam. Asino ko ma, kakabutang dak dagijay. Uray nila kay kulas akalugaran tayo. Mabutang. Na, kunamlan asino kamot iti pagtrabahwam. Ayawan lat amok no kasta ti ugaling. Sumardeng ka man. Nung nabannog ka, aginana ka. Saan asyak ti pangipapasam iti bannog mo? Tanabanugak mo. Di yung impakpakamaw. Nga umay kayo gayam dito construction site, ma'am. Di baga sa klaeng kulas. Tsak mat makita ni Arturo. Nagtrabaho ka dita? Ay, iwan. Ang nagawid iti alas 3. Ay nawaw. Alas 3, kunam. Well, ma'am. Amo na laeng nga awanak. Nagawid kit din. Under time mat ti trabaho na. Ay, kinapuno na. Nabayagay nakasta ti aramid na, ma'am. Tunggalam mo na nga awan kayaw. Maladaw nga umay. Sa itun ko ang ka nagsapa nga agawid. Anya? Eh, saan laday ta? Isupay ka ti makad, ado iti merienda kan makan. Eh, jak ko may baga kada kayo ng nalabusain. Eh, di kam lagtag-tagari akatrabahuan na. Kas dyan mo tentara ramidin na, ma'am. Apay nga italaeng nga ibagam kulas. Insapsapam ko ba? Tapno saan ana sa isa yang ti kwartak iti kasken ko ana asa doon. Anya ti unam Rico?
Di magas ni Ma'am Tere ti construction site. Uwan manong, sapsapulin na ka. Anya nga itim bagayo? Diyak mo sana siyak tinakasarita na. Anya nga iti kunana iti awanak? Diyak nga rodam mo, tadatatakulas mo ti kinasarita na. Nukos na, mga ano nagipulong dahi dyan alakay. Saan lang mo't anitatakulas ti kinasarita na manong? Pati dagiti daduma ang katrabahuan tayo. Apay di na kayo nawagan? Awan mat. Nabilang man tawagan nak. Amo ko na dagos no sino tinagipulong ken ko na. Kas nakunakon manong. Saan lang initatakulas ti kinasarita na? Adu pa'y akakadwa tayo at ti kinasarita na. Ngayon, jak na nga tinagsaritaan da. Naimbag man tanasapa ka nga imay Arturo. Ay, naimbag bigat mo, Ma'am Tere. Tangdan mo para itaabulan. Ay, wow. Nagsapa mo tin, ma'am. Maudin day ta asweldom. Anya. Diyak kaya ti trabahador asadot. Ay, Ammom day ta. saan ako asadot, ma'am? Pasensya kan. Ngam talaga nakapagdesisyon akon Arturo. Sayang laang ti susweldom no di mo matsaya atan ti trabahom. No di mo kayat ti agtrabaho. Saan ka kuman na nakisarita kanya? Ay, pangasyo, ma'am. Di oramidin ti kasta, ah? No awanan ti bagam. Mabalin mon ti pumanaw. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Ay nawaw, apay mat akugkog taram talata ti sardinas asindam itay, Arturo. Ay na, talagang adamadanog ko no kastoy. Apay, anyat na pasama. Kasano? Adaman ng sip-sip iti construction na pagtrab-trabahwa. Inikatnak ni Ma'am Tere. Ay kat anya pa'y ngarod ngay, kasta talaga ti ganabon dagiti sadot, adidaan mo ti agnakam. Ay, agsagana na dyan alakay kulas. Ay di kag pabasol, taday ta kinasadot mo ti gapuanan ti amin. Gapo iti kinasadot mo, kanayon ka amaikat iti pagtrab-trabahwam. Ay na, nukasta kalaakanayon, ay awanlat amukon Arturo. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan tayo. Gusto ka di tinadamag ko, Mari Mengay? Inikat ni Madam Terry ni Pari Arturo? Wen mare, kasanuma ngamin, maladaw asumrek. Enton kwan, masapa manen nga agawig. Anya? Ay mare, bantayam tumankit din ni Tata Kulas. San abalit, asidag mat ti balayda. Apay ko ma? Amangan no darupon ni Arturo di tabalayda. Iso ngamin ti atapon na nagpulong iti busda. Tagpabasol pa iti sabale? Ay, jak amuno anya ti kapanunutan ti asawak mare. Talaga siguro akas jaynan. Namin anon akas ta tinapasamak. Ngam di mo lag na nakamang. Ada talaga ti tao akasta, Mare. Agam di ka mapukawan iti namnama. Addan tulad ta pagbaliwan ni Arturo nga asawam. Rungwal ka man dita, tatakulas! Ay, na, wow. Ay, makauray ka, Arturo. Lukatam ti gate. Ay, wrong house ka, Mike, Arturo. Sika tinagipulong ko ni Ma'am Tere niya. Apay, kanya taramitin no siya. Ilibak mo? Lukatam ti gate, tagsarita tayo tinalapan. Awat ti rumbang nga pagsaritaan ka. Agawid kan. Madamatin anak. Ambaw makawawid ko lang. Takrot ka lakay. Nabanugak. Awan oras ko makiapakan ka. Kastagayan. Ti ko nam siguro. Jack kabaylan nga ulyan ti gate yun. Agakin ka. Ngimno mampay ta makagat na ka ti asaw ka ka. Basol munton. Ta trespassing ka. Anyo. Hello, Mare Gloria. Imawag ka mat. Ay na, Mare. Agawaam ti umay ditoy. Adda ti asawam ditoy. Agis iskandalo manen. Nukasta? Di ta tinagturungan day tang Arturo. Wen, Mare. Agawaam tani. Kasla umuli itigit na manong kulas. Ay talaga amang ibaba inday ta tao.
Ala, umay kan, mare. Ulmare, umaya kon. Takrot ka gaya na talaga, lakay! Ang borom! Apa, simurot ka dito, bakit? Di ka kadi mabain iti kastangar aramidam, ah. Anya kumaga po, ngay! Adala pagsaritaan, ngay! Di nakbugkawan akas na. Di ka mabutang at anod ti umay ditoy, ha? Kayat mo ti maipabarangay, ha? To sino ti mga pabarangay kanyat? Dahita, alakay kulas. Ay no, talaga ang maibusan ti pasensya kan ka, Arthur! Anay ko! Di lang payag ko, bakit? Anay! Agawitan! Ah, Agawa ang timag na! Anay, ibat ang laro tila payag ko, ah. Anay ko! Kita man, ay. Nagano na kiti tawa, makakit-kita ka data. Mabain ka! Nang di mo ibain ti kastangar aramidam! Anay ko, anay. Saan ka di maimbagakan ka? Adi mo urayon ang makapungtuta! Ay ko, anay. Agawa ang timag na! Anay. Anya ti planom ita? Naikat ka manen iti trabahom, gapo iti kinasadot mo. Tidakas na pa'y, napan ka nagiskandalo iti ayan ni Tata Kulas. Sana na maulin, bakit? Saanan ang maulit tarupam? Promise. Anya nga rin taramidam? Agsingsing pait kan gagagait. Diya ko nagsadsadot. Anya pa ay? Dapay aya. Mapan ka iti ayan da Tata Kulas. Ah? Dumawat ka iti pamakawan kan kwa na. Anya? Di mo kayat? Ay, wen. No kaya't makit mapantay tamo lahat. Ay saan? Inton bigat, kasigurado anapudot pa iti ulo ni Tata Kulas kan ka. Anya tiraramidem di kay balay. Ada trabaho inton madamdama. Ay, iso na sapak ngay may. Tamok na masapa kayo ang mapanagtrabaho tata. Ibaga mo no niya kaya buhay baga. Pasensya kayo no, nagiskandalo ak edi kalman tata. Nasakit nga mina talaga tinakam ko. Kanya ko mamay di pagsakitan tinakam mo ngay kanya. Day tangarod. Basol ko no apay anay katak iti trabaho. Da kayo ngamin ti pabasulag. Naimbag ta aklo ng milabidot mo si Arthur raw. Uwan tata. Nagrigat gayam. Narigat no sadot ka. May kat ka iti trabaho. Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot, no di mo kayat ti maawanan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Gaglabala kay, nagsakit ti sikat ko. Ay nawaw. Apay, anyang amin tinararamid mo? Awan, simangpat nga minti binulan ko, iso akastoy. Aginana ka nga rutin. Tasya akong ti mapanaglaba. Ay nawaw, agyaman naklaunay lakay ah. Talaga nga ay ayatan nak. Sigud mo't. Amumet no kasano ti panagayat ko ken ka. Ala, mapan ka nga ruden tapno saan ka maaldawan. Di ka agbaybayag at tasayang ti darang tiinin. Ay na wow! Apay si kataglablaba. Itno trabaho ti babae day ta. Da kayo gayam tatang. Ay, ko nga men. Nasakit ti sikat ni Bakay. Ay na wow! Unay kati pa ng bibi mo ni ti asawa. Ha? Bayam atalaban na inton sana nasakit isikit na. Ayos lang tatang. Uray siya ako na. Takaasim ay. Ay, katsi ka ngay. Saan ka amasya ni ti bagit? Kabailak mo tatang. Iswa didak pagdanagan. Oh, awan mo!
under na ka ti asawam. Ni tatang met. Sa anak nga under. Ay ayatek nga min ni Ilona. Gumatangak man iti mantika kan sibuyas mo, Milet. Si kamat gayam Ilona, imbag ka pa, nagmayat tibiyang mo. Nakalabaman nila kay mon, madama man ang tisampay na. Ay nawaw. Talaga anak tadam ti matama niya. Makitam amin agaraw nila kay ko. Katun kagkakaarupa tayo nga ron. Iso ano makiasawa kan tumat. Pilyam ti kasi ti asawa. Ay nawaw, ang mga noawanan ti kaskin nila kayo mo itaapanawan. Ay nawaw. Kaya't mo asawan. Agmay-maysa nila kay ko. Katun mat, isumat lang ti makitkitak akas na. Ay na wow, nagpipintas mo ti robot dagiti mo lamanat natang anak ko. Sigurado man ang ti paglakwa mon. Huwag nga ron tatang. Agsuswerte yak itatawin ah. Ay kat, samantala ako na dan ati agmula. Iso nga ron ter aramidak tatang. Ti asawam ngay, sa dino ti ayan na. Imbis na tulungan na ka. Napanakitsinta. Awan nga min si daan mi. Ay na wow, ay agpadigukan to man nga ron. Ang mga no dinengdeng to man ang tilot to ni nanang iyo. Huwag tatang. Agpatiguak to. Ti si daan nyo. Mangantan lakay. Ay, anyat si daan ba kahit? Sinigang abangus. Makasidsida ako nga min iti sinigang abangus. Manggaw ka pa man iti ipadigok kadanan ng kantatang. Ay nawa. Manganta lang arudan. Imbagam kumaa, taisudan ti umay mangala iti si dada. Ah, ay, anya kamutan bakit? Wala, umuna kalatan namangan. Siya kung ti mapanaggaw iti ipadigok. Ay, no apay pay lang masapul apadigwam ida kat nakalasin talang arudan. Nakalasin tangag paiso. Nanang kantatang kulat ta ida? Alam, mapantang arudan. Umuna akong amangan, mabisina. Mangmangan kayo magay mo nanang, tatang. Sakto ti umay mo baraw. Ala, sumangukan. Anyat si Dayo? Nagparti kami iti nitib ang manok. Ay, nagimasay. Ay, sana kaya na nga. Iso ang mga anak dito yay. Anyang iti awit mo? Sinigang abangos, tatang. Bala, idisum di tananak ko. Si daan mi kinitatang mo inton malam. Ala, umay ka sumangaw. Uwi na. Apay nagbayag ka. Ha? Ay, nawa. Ay, nabnabsuga nga ron. Nanganak ijay na, ha? Anya? Nakisida ka iti impadigo? Ay, nawa. Impadigok nga ron. Makisidaki din. Diyan luto da ati nagsidaak. Ay nawaw. Apay, anya tinluto daya. Native ang manok. Apay adinak inyalaan nga eh. Ay, nawa. Awalin natin na ibusan. Anya? Mag, isaga ng tilugan tada papananta. Sa dino ngay sir? Aduman ang tiagla ko iti mula da ita, tapan nag-aapit manan. Awan mo't sa bali apagilakuan da iti apit da no sana siya. Siya lang mo ti makabala manggatang iti mismo ababalay da, kadag iti lako da. Malangarot sir tayo sa gana tilugan tan. No kasta, umayan ti manggatang iti mulam dito'y balay? Wen, adalugan da. May mayatay. Tapno santan nga agar kila. Iti pangiluganan ta amapan mangilako. Ay nawaw, sigurado adaktil ti mapaglakwam lakay. Sigurado ata nagpipintas timbulak. Ay nawaw, basta, siyak ti agigam iti kwarta Ay, una, di ka madanagan. At nangamin kayat ko agatangan lakay. Ah, anyat gatanga maya bakit? Ada nagpintas abag akayat ko. Kan pagpapintas kumatan Ay, nawaw. Kino nagpintas ka lang arutin? Saan mo pa'y akayat? Tad-adak a pumintas. Anya tigatangam Baltasar.
Ikanak man iti may sabuti nga arak mo dita. Ay nawaw, agin inom kagayam. Sagta minsan lang mo. Ita lang ta nakalakwak iti mula. Ay nawaw, ungayam, nakita ti may alugan itay anang gatang kadagiti mulam. Kahit napananta asawam ngay. Ay, adaman na pa na ginatang. Ay nawaw. Ato yung tigat-gatangam. Ang mga no kayat mo adito'y kan nga aginom. Amok nga awan ka doam iji balayo. Oh, Ay. ikan kay tibasong. Ay, alaman nga rod. Aginong tano kayat mo. Ay katwan oray ilibre kan iti pulutan. Ah? Basta ko kang tiara. Ay, kuha na. Awan problema. Kurso na dak ti asawa tinaggatangan tayo tinatnateng. Ay nawaw. Ada asawa na day jayan, sir. Dili ka daw. Uray ada asawa na. Kanyat serbi tinagado akwarta. Mujak maala ti kayat ko. Ha? Anya kaya yung asawa ngay. Sikat ibaon ko. Ingka kasarita ti babay. Ayapon di ti balay taday singasing ko kenkwana. Ay nawaw. Mangaram kay balasangin na, sir. Sana day ada asawa na. Sino tipos ka data? Ha? Ay, da kayaw. Sa nagsuruan. Ang tungpal ka iti kayat ko. Ay, uwan, sir. Ay, agsipot ha. Kita agnawan ti asawa na di tabalay na. Tayjay ti asawa na. Rumaran di tabalay na. Urayak ang makadayaw. Sak mapanagtok-tok iti balay na. Anya ti masapol mo? Sikat ti kadwa ni Sir Julio ngay may gimatang itinatang alako mi. Saan ka di? Why? Ada umay ko ibaga. Ay nawaw, kapampanaw lang ti asawak. Saan mga iso ti kaya ko akasaw? Si Kamay. Apay, anya ti bagam? Sana siya. Binaon na ni sir nga may mangibaga kang ka. Nga ada ka no kaya nang ibaga. Ay nawaw, anya ngay ti baga na? Sumuro ka kanya. Na itulog ka itayan na. Itatanda akong dito'y balayo. Anya ti kayat yung nga ibaga kanya. Nagpintas ka man. Anyat nagan mo itayan. Ilona, sir. Maibagay tinagan mo itilangam. Kurso na da kaunay. Ha? Anya ti kayat yung asawan, sir? Sana ngagpalpalikawan. Kayat ka ngagbaling asawa. Ay nawaw, ni Sir Mat. Amo yung mat nga dan asawa? Panawa mo, ta sumurot ka kanya. Anya? Di mo kaya. Ano ti kwarta? Kabalaga dubli-dublian, uno triplian tit itit ti asawam ka. Nagsayatan mo agpay sumaikan na kiti kwarta da ito'y. Di ka mo nagsao. Apay, di ka mamati. Mabit lang tayo kan kay ti kwartam. Ikan kay ti 100,000. Saan ka nga gawin iti balayo? Ingka gumatangan iti barong alikhamam. Diyak kayat nga gisang bay ka dito balay iti alikhamam managkapo iti balayo. Tayo ti kwarta. Ay nawaw. Awate kong ti kwarta. Ay, agyaman na ka, Sir Julio. Agpakadua ka kandimak. Tapno dalugan nga sa rin niya. Ay na, nagpipinta sa talaga na gito'y ginatgatang ko abadbalok. Puro baro amin na nabadok. Ay na, wow. Nagswerte aklakit din ta kinayat ni Don Julio. Agbiagak ita arena. Madanagan ako nanang. Diyak mo't mabiro ka ng ti asawak. Rumabiin, mawampay. Pinadas mo kumatinagdamag di ta kaaruba, anak ko. Nagdamag ako. Hindi da kanumutan mo. Ay nawaw. Anyamot ti kasta nga ugali ti asawam. Asaan nga agpakada. Amo na mo't nga damadandanagan no saan nga agawaid.
Anyang iti aramidat nanang. Ay nawaw, kat orayom latan Di ka ko mamakmakla, titi bagak, anak ko. Anya day tatang. Si Muro ka no ni Luna ka ni Julio. Nang ibagamit. Adon to pa'y tinakakita. Kaya't ko makasarita ti asawak. Masako lamang ba no agpayso ta. No ngayag paiso. Anya taramidem. Ha? Ado ti kwarta ni Julio. Awan gaway mo ken kuana. Talaga sana matino ti asawam. Nasisirap siguro ti kwarta na ijay. Baybayak nga ro din. Mga no, may sagmakak pa tatang. Milet, arak mo man. Ay nawaw, aginom ka manan. Nasakit tinakam ko iti naramid ti asawak. Mas daawak man iti asawam. Nagsingpot ka mat. Ngam na aramid na kalino ka. Tayara ka na, yagmon. Ay, umay ka man takadwa anak nga ginom. Ay nawaw, nasapa pa'y Baltasar. Agbantayak pa'y dito istor ko. Ang mga numabarto ka. Makamukha no di mo kaya. Saklat at yagsyato na. Ay nawaw, naiturugan ni Baltasar dito lamisaan. Indumog na matlatan. Ay, riingak tamang rekapakon. Baltasar, agringkan. Mangrikapakon. Agawid ka. Sa dinuntihan ko. Ay nawaw, adda ka dito istor ko. Naiturog mo. Nagpintas ka, Milet. Ay nawaw, agpaiso. Katuon, Mad. Agawid ka nga rodon, tamang rekapakon. Diyan ka pa lang ti agawid. Mabalin na maturog ako dito yan. Nalamiis dito ruwang. Ti kwarto mo na, ti pagturugak. Kasano nga'y no agbong at inaramid mo kanyak Baltasar. Nasaya ta, tapno da anak ta. Ay nawaw, kasano nga'y no agsubli ta asawam. Ti panagkunam ka dikit, kayat ko pa'y lang. Apay, saan mo nga ay ayatan ta asawam? Saanan? Manipod si Murot ka ni Julio. Ingkarik iti bagik, ano agsubli. Pulos sa ko nawatan. Imbag man tada ka ni tita alun mo. Nailiw-liwag mo, ti sakit tinakamoy ti asawam. May mayat ti kas nga ramidem. Ngam ti agin inom ka. Nimilit ti asawag itan tatang. Ay nawaw, nagbitin. Kasano ko ma? Anda na pasamak kada kami idirabi eh. Ha? Nagloko ka. Saan mo ka diya pinili? Saan? Kano isupay ti nangirugi. Kaya naman. Kasano magsublingay ti asawam? Diyak kayatin tatang. Nimilit ti kayat ko itan. Adda kamit gaya man, mangantan, nakaluto akon. Ne, api ngayon labang mo tindag iti badok nga eh. Nakita ka nakasampay ti arubayan. Wala, tapno saan ka mabanog. Amok anabanog ka nagkapoy day talon. Ay nawaw, agyaman no kosta milit. O ala, mapantan iji kusina, tamangantan. Pumanaw ka di ti balay ko. Awan na mo matrabaho. Tilang gasgastos iti kwarta ti ambom. Anya? Papanawan na, kalpasan a pinanawak ti asawak? Naumakan kan. Di nagbaya mo atulungan iti negosyo. Awan pa'y pakairanudakan ka amat. Awanan ka itibain? Itatana umaan na kon, papanawan na klatan na kasla ayot? Basol mo! Tay manugot ka panawam ti asawam. Rupat kwarta ka ngamin. Ayop ka! Anay. Apay si kalati ang munat sumipa. Ha? Anay ko, Pumanaw ka no di mo kaya't abugbugan ka.
dito'y arubayan ti balay. Siguradok ngawan makakita kanyak. Agpaliiwak pa'y man no adda dita ni Baltasar. Anda sumuha na masikog a babae. Ni, nakaisusuon mat itili na baan na. Ni Milit! Bakay, siya kung timang isang pa itili na ba? Siya akong lakay. Amok ka na balik ka nagapoy jay talon. Sana bali, tabasit lang ang magdaytoy. Siya nga ro dahil. Diyos ko. Kaya natang kento ulo. Sa pinagpudog. Imbag kumamait no saan ka masikog. Siya kung dita. Ingkagaw. Kalpasan na may sampay ko lagi ito. Ikaw makantan. Sige nga rod lakay. Sikati makaam mo. Lukas na. Ni Milit itanti ka dandan na ti asawak. Pumanaw ako dito eh. Saan ako nga agpakita? Mamain ako nga agsubli ti asawak. Awan matikar mga ngagreklamo. Tasyak matim mo na nagaramid iti saan narumbang. Ay, nawaw! Di ka agpaalilaw iti silang tipirak. Makontento ka iti adaken ka, tapno di kanto kakaasi iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Angay, Alex, anak ka. Nag-enroll ka mo laang. Eh kaya nalpasan na nanang. Iti saan nga agbayag. Adan tumot anak yu a pulis. Na, di mo kumaun-unaan, anak ko. Ay nawaw. Pudno ba nanang? Serton ti awag dagiti kalugaran tayo kanyak no ka. Amaw, manakaw, saan anasaya at ti kasta ka panunutam? Kasta da gusti saom, kat awan pa'y mat resulta ti panagadal mo. Isunto mo la pagturungan na nanang. Abay, danag yun ay. Ay na, di ka kumaagsaw, akas la sigurado kan. Tadi mo amaw, no anya ti mabalin ang mapasama. Sa maysa,